Kasunjuk kinongnya taksi kamai ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association, kalalet banyak kendo iki arhut ki executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council, katau ba rangken sai karbuki bat uba Victor Rani, ban kentu ya ke council ban tek lakam ya ke jingjelai palat ki barjala ki ba kamai taksi, klaim ki trading license bat labor license. General Secretary uba Alquist John Carbani uloong. Baka council kadon kamban pet bania yakani kapang. Kenang baki barjala kenom yat lat yaki kendon ka council. Iwan bani kendu ia mencas so ka trade buat kunjuk ia mencas so ka labor hangne pot district council ba Iwan bani kendu nomor bangi las ia tikhu jinge sibune habai dei buat kinegi non tribal selane kinegi mender ki bayo men kamai suk hakane gari ka bi jungi ba abai dei ngiwan berkentur di konsil ba nomor ba ngipet abai dei bagi we ginong bela kumki dekhar ni mender ki apply kata ka labor license ya ta ka work permit rei ngipat ni hal rangi pai khmat abai dei bukan kam nya kali pat kampat judan kata ban ong ba unu non tribal sene unu dekhar undon kata ka labor license te bunsin ni julapi gini dekhar habangi keli kumno mewan bihar mewan berkamai sene Meyo license nrai ngida kali ka labor license ru bun kim dan kata ka labor license pat nakaling district council lu kompat judan ni ru ban phai khmat abai dei bat kanegi kana ka issue ka ba abai dei kam nya kali te nakaling ngi pasang hi ngi sngo dei ban ngi so dei ban kentu jore ka district council ba kan phai khmat lem abai dei bat kaneka kam nya kali ke jungi bagi kenturu lada la lite dalile ru igini ginan tribal sini gi mender le mendei ru ban ai kum tagi training license nomor ba beli kena kamnya kali hi damangi hi ki trairi muluk nila la hi bangen trai dalade jadi di tangita hi dah bai dei ba kena lada nakaling konsel kam phai khmat la ne kam sim khe ha bai dei kena banta tan nakaling jungi kum kaseng hi ngen sa song ban perkhat bangen sa sim hi dakwe ke senjam yo lise ke dei ka ba senjam ka ba kham e